Loko u tsakela ku va u endla vunavetiso eka Dilolostro YouTube channel, u nga va u karhi u lava ku navetisa xibindzwana, ntirho wa tigigi kumbe ku promoteliwa vunanga bya wena. Tihlanganise na hina eka xiyenge xa mabulu xa Facebook u hi hlamula eka inbox. Vito ra hina eka xiyenge xa mabulu xa Facebook i Dilolostro channel. Vunavetiso eka channel ya hina i bya ntsengo lowu nga hluriwiki. Dilolostro YouTube channel, lani hi le xigodini. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro channel. Dr. Joe Shirimani, xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga, tlhelo muhumelerisi, va ta va karhi va xiximiwa tanihi nhenha ya vunanga bya Xitsonga eka masagwadi lama ma nga thyiwa leswaku Limpopo Legends Award, lama ma nga kunguhatiwa leswaku ma ta khomeriwa ePolokwane eRanch Hotel hi siku ra vu-5 ra Hukuri lembe ra 2022. Se tin'wanyana ta tinhenha leti va nga ta xiximiwa eka siku leri fanaka ti katsa Max Mujapilo, loyi a nga mutsari wa tibuku tlhelo muhaxi eka Thobela FM, Elsira Salanavo, loyi a ri mutlangi wa switori eka xitori xa Mbango naswona a tiveka hi vito ra Vamukondeleli. Yin'wanyana ya tinhenha i Siputla Sebogadi, loyi a tiveka tanihi ximunhuhatwa xa Kenneth Mashava eka xitori xa ka thelevhixini xa Generations. Kasi yin'wanyana nhenha i Obed Baloyi, loyi a tivekaka tanihi mutlangi wa switori eka switori swa ka thelevhixini. U tiveka swinene hi vito ra Tsutsuma. Eka xitori xa Misava, Giyani Land of Blood, a tiveka hi ximunhuhatwa xa Nhlengani. Kasi yin'wana nhenha i Yvonne Chaka Chaka, loyi a nga muyimbeleri tlhelo mutlangi wa switori, naswona eka xitori xa Misava, Giyani Land of Blood, a tiveka hi ximunhuhatwa xa Gladys Mudau, naswona a ri nsati wa Richard Mudau. Se Dr. Joe Shirimani va wela ka tin'wana ta tinhenha leti nga ta xiximiwa hi siku leri fanaka, ku nga siku ra vu-5 ra Hukuri lembe ra 2022 hi sagwadi ra tinhenha ta le xifundzheni xa Limpopo. Dr. Joe Shirimani va xiximiwa hikokwalaho ka xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya Xitsonga. Loko ho languta Dr. Joe Shirimani va tlangi xiave xikulu ka vunanga bya Xitsonga ku va cinca vunanga bya Xitsonga. Loko ho lava ku hlaya swiyimbeleri leswi va nga tirha na swona swi tele swinene. Swiyimbeleri leswi va nga tirha na swona swi tlhela swi fika swi va na ndhuma swinene, va fika va tiveka. Swiyimbeleri swa ku fana na va Esther M, swiyimbeleri swa ku fana na va Penny, swiyimbeleri swa ku fana na va Benny Mayengani, swiyimbeleri swa ku fana na va Prince Rangani, Psychology, Khombo Shirimani, KK Shirimani, Mapele, Mr Post, Dlaya Nyoka, Manana Flora N'wachau. Swiyimbeleri leswi va nga tirha na swona i ntsandza vahlayi. Loko ho lava ku ya hi ku swi hlaya hi nga swi hlaya dyambu ri kala ri pela. I xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya Xitsonga ku va va humelerisa na ku va va tirhisana na swiyimbeleri swo hambanahambana. Se va ta va karhi va xiximiwa hikokwalaho ka mintirho ya vona leyi va nga yi tirha eka vunanga bya Xitsonga ku va va hluvukisa vunanga bya Xitsonga. Kasi xin'wana xiyimbeleri lexi nga tshama xi xiximiwa hi sagwadi leri fanaka i Dr. Thomas Chauke, laha va nga xiximiwa eka n'hweti ya Sunguti rona lembe ra 2022. Dr. Joe Shirimani hi vona va ringanerile ku va va xiximiwa hi sagwadi leriwani loko hi languta xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya Xitsonga ku va va hluvukisa vunanga bya Xitsonga hi ku angarhela. Sagwadi leriwani ra va fanela naswona swi ringanerile leswaku va xiximiwa hi rona. Dr. Joe Shirimani eka lembe leri va ta tlhela va xiximiwa hi Munghana Lonene eka Xmas 17, Xitsonga Music Award 17, laha va nga ta xiximiwa hi sagwadi ra Living Legend. Se loko mo languta nkulukumba loyiwani mintirho ya yena i kulukumba naswona swi kahle loko va karhi va xiximiwa hi ndlela leyiwani. Swa tikomba leswaku ntirho wa vona kumbe xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya hina bya Xitsonga i xikulukumba naswona swa karhi swa tekeriwa enhlokweni. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.